Hosono, do hoso vago day di Tuhan, tu nakapakalaja isidodo kay mazaan ngavi. Idi to kito di tinaw ngavi. No kapapakito isidodo kapagabasan daw. Aleluya. Idngan ditama, om ditanak, om di spiritu tabitua. Amen. I grasya di Tuhan Jesus Kristus datakaw, om ikaginavan di kiningan, om ikapisan di spiritu tabitua. Miyampay na Diyoso sa avi-avi. Umyampay sundovano. Tapi na ikaw ngavi, kano mga kundodoso, ngavi datakaw, kapatunda na di datakaw sandi, damamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mga kunso, day di kiningan tawakas, day Diyoso ay tapinay ngavi, doon nakapamidaw sa sokoso. Id pamusaban ngabi ko, idbos ngabi ko. Idunu ineman ko, idunu iaw ko na ngazan damimang. Maza dahasako, maza dahasako, maza dahasako taga sokoso. Itinapogi, damakisianso di Mary, iobitwa pointi hombus hahangay, sabiabi ditasab sang tingabi. Diyoso tapinay ngavi, do sumambayang montok dago, day di Tuhan kiningan datako. Kikosinan na dadi datako, ikiningan tavakas. Mamohiyong dodoso ngavi datako, mamagawit datako, day kaposizon sa lajur. Amen. Tuhan kosyanay no, Tuhan kosyanay no, Kristus kosyanay no, Kristus kosyanay no, Tuhan kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Kabantugan day di kiningan idi takabas kozo. Pibabasan day tuhun ngabi tangabasi kogi ginubo do itana. Mangaso si kay diyaw, monongko aw gigina si kay diyaw. Sumamba si kay diyaw, mambantog si kay diyaw. Manak si kay diyaw do kapanang katahwadan ngabi. Montok kabantugan no tagaso. Tuhan kiningan laja pain surga. Oy kiningan tama tawakas. Tuhan Jesus Kristus tanak na anak tontoy son. Tuhan kiningan domba di kiningan. Tanak di tama mongido padidoso ngabi di pamagunan. Kosyanay do idagay. Mongido kadidoso ngabi di pamagunan. Toy mo o sambayang sa. Pino ikaw ko do idi abananan di tama. Kosyanay do idagay. Tu isisiyaw no iiso tabitua. Isisiyaw no i Tuhan. Isisiyaw no i takabas kozo. Jesus Kristus. Miyampay di Espiritu tabitua. Idi kabuntugan di kiningan itama. Amen. Kano sumambayang. Oy kiningan tawakas ko sa paimpasi sa lajur. Pongozono tamoy mo, i Mysterium da Pasca, id suang dagay, do santob, di nokaun si ko, do mamadadi vago, id kapod suan tabitwa. Kano na da, id sibo do kapamahizano, kikaw mohigan, do mamiuva do tuva tugumo. Mamikot day di kaandasan ngavi do kapasizon sa lajur. Maza di Tuhan sa Jesus Kristus tanakno. Imamamasi o mamalinta miyampay diyaw. Idi kapisan di Espiritu tabitwa. Iso kiningan montok so hihinaid. Aiso kapupuson. Pembahasan mantad dokoy man di apostol ngawi. Kuang hobi do itimpo diti, ontok do mugumu imakiki iya ngawi.
Penodo no do konos i Jehudi ngawi, mobos do bos Greek, kumina di Jehudi ngawi, mobos do bos Jehudi. Do nongotohiban do mamagi do penuhungan, ikon duan dioho, i nangapatazan do sansavo. Dadi, pemohau no di i opodom duvoh, i pitimbungakan, poin penuh, di makiki ia ngawi, bisai no izioho do, au i kotunut, montok dagai do mamazada di bos do kinoingan, moy do kapopotikit di takanon. Iziozu oi tepenai ngawi, masiti do memihi mantat diozu sondi do tuhun tavasi ngan, naponu di spiritu do kabahan. Petakon dagai o kalajak diti doit dioho. Tumi hombus zikoino do tumak doit sembayang. Doit kotoinan di bos. Sabiawi doit tinimongan di do nokotumbozo do atak diti minomihi di Stephen. Songuhun kusai no ponu do kotumbazan di spiritu tobitua. Songovian di Philip, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, i Nikolaus do Antioch, i suminuang do adat Jehudi. Awito no dioho zioho do di apostol ngawi, i minanambayang pindah pakama do pahat dioho doit dioho. Inopo bos di Tuhan nga tumini hombus do tuminongkob. Inopo makiki ia ngawi it Jerusalem nga guminumu kozo. Agazo tinumungan di padri ngawi do pinapatak dioho sondi doit ketumbazan. Ibos di Tuhan ketohwadan doit kinaingan. Idagay noda o koginavanu oi Tuhan, domaso zikoy papahansan di sabiawi kahansananza doit diaw. Idagay noda o koginavanu oi Tuhan, domaso zikoy papahansan di sabiawi kahansananza doit diaw. Pohonggo no kaunsikan diozu doit di Tuhan, oi tongo tuhit kau ngawi. Tu kaza nopo nga kosudong nomontok do ginavo tongohi. Panakno do kaponong kotohwadan ngawi doa di Tuhan do itong kungon. Miampai di sundatang di opot otobuk hazai no isido. Idagay no da o koginavan no oi Tuhan do maso zikoy papahansan di sabiawi kahansananza doi diaw. Tubos no po di Tuhan nga auhi, miho hansanon, ikalaja nga vidaw. Ituhan no po nga guminavo do kotuhidan, kotunudan, mamonu do vinaun, miampay do koginavan daw. Idagay no da o koginavan no oi Tuhan, do maso zikoy papahansan di sabiawi kahansananza, doi diaw. Mintong ituhan doi di mamantang ngawi di sidah. Doi di humansan ngawi, doit ko ginavan di sidah. Do manampasi do kodudu ngawi dioho do mantat kapatazon. Do popoti hombus dioho do poin pasi. Do ontok ponon hausan. Idagay no da o ko ginavan no oi Tuhan, domaso zikoy papahansan di sabiawi kahansananza doi diaw. Pembahasan mantat suat kaisa di Sangti Pita. Ituhan no ivatu poin pasi. Zinadan do tuhun ngawi, nga pinihi do kinoingan, au kozu doit disidah. Insomak kauno disidah, moy do izyozu, i kepadrian tabituah, i papahubuk do kahubukan don sunduvan, i nadadi di Jesus Kristus
do otoy mo do kinaingan. Nga ivatu nogi ngavi da poin pasi i kapa madadi do tizonon do daun sunduvan. Miaga di bos itbuk to bitua. Biono do poin kuazo do papavihiu do zion do iso vatu pisuk tagazo gatang inopihi ku ino potuhun i papahansan do kahansanan daw do ditinga au i kobuvang. Kamozon na podino nga do montok dozu i angotumbazan apagon kozo ohogo di nga montok do di au angotumbazan ino po vatu i zinadan i mamama ngavi nga nakatahang no do vatu tagazo iso vatu kosoduvon iso pampang i kapopodunsong do tuhun ngavi. Kasadu izyoho di tuaw o tumbazan izyoho do di bos itinoh ikotutukon ipoy ngandad diho nga izyozu no po nga itinaw no pihi ipadri ngavi di daun laja tinaw no bituah iiso tinimungan do tuhun inokopidan do humozo hozo kapazan ngavi do kinoingan iminomoho diozu do humabus mantat di totuvong kumado di ninavaw koy mazan disido. Ibos di Tuhan katahwadan doit kinaingan. Haleluya, haleluya, haleluya. Minabos i Jesus, izono ilahan, ikatapatan o mikoposizon. Aiso isonguhun do kano mikod do ditama, nga mamaza no dogo. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan menyampai Yesus. Menyampai sunduvano. Bemesan mantadi abal tabasi tabitua sinwat di John. Kabuntugan do diaw oy Tuhan. Bisay na di Jesus makiki iya ngabe daw. Kada patumbazay o ginhabang ngabe Yesu do otikabo. Hansan ko no da kinaingan hansan na giday dago. O gumo o hinimput na diamin di amaku. Ngakon ko ingka. Nga nasunudan ko na matu Yesu. Mugadzo na di do mangoy papatonda do tizanon mentok Yesu. Kau gadzo po kapapatonda do tizanon mentok Yesu. Gumuhi zoy bago do magavit Yesu miampay dago. May do idnombo zo dayho ko nagida. Kayho ko dilahan kumade koy zanon ugadon ko. Pobos no ito mas. Oy Tuhan, auz koy na kayho day nombo o ugadon no. Dari pangkuas koy di da kayho dilahan. Pobos na Jesus. Izo no ilahan ikatapatan ikaposizon. Ay sa sanghun na kanumikot na ditama nga mamaza na dago. Nung kayho ko dago, kayho ko nagiditama ko. Mantad na timpo diti, kayho ko disido, no kakito disido. Pobos no Philip. Oy Tuhan, pag ito no zikoy po ditama, masantaban zikoy na di. Ahay zono damiyampay Diyozu oy Philip, kadi Jesus dominabos disido. Kakal kawi da aw kayho dago. No kakito no padago, nga no kakito no ditama. Dari poin ko kau na di demokanu mabos do pagita no zikoy po di tama. Aw ko inakot tumbazan do izo iditama itama iddogo. Ina po bos ngawi po bosan ku da Diyozu nga kon ko po bosan ku da miyaga ko mantad dogo sendi. Itama ipangizon iddogo. Masa menodo di kalajak di. Masitiya tumbazan kau iddogo
Dontok mobos zo do iditama zo itama iddogo. Ketumbazay no di dabantad kaintahangan da kalaja diti nung okon no komantad sabab da subay. Poyhon ko Diyos ito topot isay no po'y tumbazan iddogo nga kano mimang di ami kalaja iman ko sandi. Agagazo po kalaja ngabi angazan di sido tumugadzo na di daditama. Iabal tabase di Tuhan. Kazan doy diaw oy Tuhan za Jesus Kristus. Tapi naik ko ngavi. Id tadaw minggu kohimo do timpu pasca diti. O vito ko daid pamusaban do ko komoy no di tudu. Tay ko tema do ko Kopadrian Point Laja do ko tay ko our royal priesthood. Kopadrian Point Laja. Ipopondom do ko do kinapod suan do ko. Sundong ima do aiso do kapodsuan di ontok kalamazan tadaw ko onom tabitwa. Kapodsuan do ko papondom do ko nuno i notoy mo do ko tayko i tunggungan do ko maza no do kapanayman do sakramentum diti. Nadi iso pamusaban to ko sangavian. Sangyan ko ngo to ko i minister i mamagigi do tumaw krism idlabas do toko miyampay boss miyaga di Jesus inoman sabagi do padri teko father profeta laja i Jesu nga katihambos na gidado masi sabagi do pu do tinandis do magi toko do opposition sa lajur. Narito pinay ko ngabi, naponsuto ko idi Kristus. Humazano do kapamalatian tahom, kutumbazan, teko ikamazon do virtue, do kinapodsuan do toko, nadadi toko, teko paingamong, pain sampu toko id kotinanan di Kristus. Kumazon, tapi na ko ngabi, nadadi ko do panambazangan disido. Pu tay ko tinimungan do tuhun di ang tumbazan disido. Kumazon do members of the church. Napodsuta ko, nadadi ko di vatu. Di pahimpasi disido. Itinaw no pihi, ipadri ngabi di daun laja tinaw tabitwa. Omega di Jesus on di inobos hai di pita do i Tuhan no ivatu paimpasi. Pinihida kiningan sundong patu zinadan do tuhun ngabi. Nadi tapi naik ko ngabi untuk do kapodsuan do toko. Pati tikid do toko no man teko anointed mega nagi di Jesus o magi toko teko sharing toko di tohu kalaja sa bagi do padri teko father profeta laja itino i tunggungan i igitan teko kalajaan toko tumano di Kristus kagumuan do toko kiwa dati di pemolotian do kuma sanguhun father do i father no i poingkakat ito guvang do altari i sanguhun ikano papatak di kapatakan ngabi itimpu do misa maza no di boson ngabi di sido tanda ngabi di pagitanon di sido tapi pinay ko ngabi i totopot no kozo nga
Sabi bitoko magi ngabi teko sharing toko do kapadrian di Kristus. Montok Yesu napa tapi naik ko ngabi nga ioitan do common priesthood. Montok dagay napa nga ikamazon do ordained minister. Teko natabis ko do father. Jadi kamazon id misa di songyan kay katoko do id ay karistia tabitua. Ijesu nga kivan lagi do patakon. I kapatakan i obiton toko kuma id altari. Iso tanda do kapatakan mantad do toko songovian. Okono poko i tapi naik ko ngabi nga montok lagi do kohingasan kohidasan i pakinuan do toko ipatakon toko kuma di fada obiton disido ngabi i do id kahubukan misa tabitua. Jadi sabi abitoko nga fada miampai disido ikamazon do we are a priest together with him. Okono po maza do kapatakan teko offering toko do misa tabitua. Tetapi id oposizon toko do tikid tadaw. Tumihambus toko da do papapanaw do kalaja sa bagi do father. Teko migadino aitan ko ditino common priesthood. Poin ko do adadi iti tapi naik ko ngabi. I profeta Mika sangyan kiba do minuat do sido. Ano apa kinuon do kiningan mantad diaw i profeta Mika minanak to ko do isolahan. Kadi sido do ano ipatakon do toko sangyan Miko toko do dumbangan di kiningan kotuhidan. Guminavo miampai ginavo di tauhi ohuduk. Jadi nung ovi toko ngabi iti hobi nokozo do kanu popakito day kaposizon do toko dati kita daw. Tanto no do kapanak do kapangizan teko ikamazon do justice. Oizo ngabi tomoy mo misudong. Iko ginavan uma do pamagunan do toko. Suvay ko man tadi tapi naik ko ngabi iso toko sabagi do profeta. Papabal di abal tawasi di kiningan. Mengari kamazon ko ditino. Papabal okon kono po maza do boss. Katapi maza nagi do kaposizon do toko. Jadi songhun profeta. Mogawit di abal tawasi. Mogawit do justice. Pipabasan montok do pamagunan. Jadi itino itonggungan teko roles do toko sa bagi do padri profeta. Mogawit papabal toko do kawasian di kiningan. Hobing kinavo napono do kahudukan nagi otuhid uma pasoy hida toko id kapasizon do toko. Tanto no do itinga katanud do kalalahan no di songhun laja i mamalinta. Nadi tapi naik ko ngabi mimang do mengadi antakan toko do babay no diti. Kalati toko sabab kakal toko po do katanud iko tulan do polinta. Teko i kapunan tudukan do polinta. Kakal toko po do ikamazon do PKP. Penuan menguang do kapamanan. Jadi mungkin kiwadati do toko do toko kano. Papapanaw i kalajak ngabi do toko secara terbuka. Tetapi kiwadi kalati
mega dagay tu do dayti id rectory. Tomoy mo kiva da monohod papato do balang muntok no do kaganapan dagay nagi dayti. Nagi akon kana po iho tapi nay ko ngabi tumazahan zo i kalaja Diyoso. Maza no do monohod maza di online mega di o kita toko da tikid minggu i kohambus do i live streaming diti. Nadi iso kosokodungan da toko kumatiso tiso. Nagi iso kamazan ko na po nga kalati toko do akon ko na po kalati tay ko kakita toko nuno i kaganapan kuma davokon. Nadi agazo kapanang katahwadan dagay kuma Diyoso tapi nay ko ngabi sabab no i kalaja Diyoso itang basi. Tumoy mo ko sumakadung kumadagay nagi kumadi tuhon ngabi dato ko sa ngabian. Nadi tapi nay ko ngabi mazano do kapamahavan do kiningan kuma tay sa dato ko padri tay ko tuhon tomod ingko toko di do papakita do kapadrian dato ko tay sa dato ko napihi da kiningan kiba ngabi do tak di point pinatanto di kiningan montok dato ko kanono miyampay kiba do gimpoton id kapasizon teko imisi dato ko papabal di nuno tangabasi ko kamoy da kiningan miyampay hizab sunduvan di point tapot kano papanaw toko isontob tunggungan ipinatak di kiningan kuma dato ko. Kanono tumi mambus toko tapi nay ko ngabi in baguvay toko i katumbasan dato ko. Otumbasan so it iso kiningan itama tabakas manonodo do taban tana do savyabing konunu okito aw okito. Otumbasan so it iso Tuhan Jesus Kristus itanak tontoison nanak di kiningan nanak di tama do paguhu sabyabi umul kiningan mantad kiningan tanabaw mantad tanabaw kiningan totopot mantad kiningan totopot nanak akon ko tinodo sompimion si miyampay di tama masa disidom o sabyabi do notodo montok datokaw tuhun ngabi o montok kapamasisan datokaw suminondot isido mantad surga o maza di spiritu tabitwa nadadi tuhun do idi hahangay Mary nadadi do tuhun montok sebab datokaw do nakapapak id salib do id sibo di Pontius Pilate noon do so isido do kapatason nahobong tuminungag fago ontok di tadaw kumataho. Id katanudan miyampay dibuk do tongobitwa. Ninsabat isido do id surga. Pinoikaw do idi abananan di tama. Mikot may bago isido id kabuntugan. Do mambisala di sangimpasi nangapatay. Kapamalintan daw ay may kapupuson. Tumbazanzo id espiritu tabitwa. Tuhan imananak do kaposizon. Imuzu mantad ditama ditanak. Miyampay ditama ditanak do sambaon bontugon may. Inokobos maza di profeta ngabi. Tumbazanzo id iso eklesia tabitwa. Katolik apostolik. Mga kunzo do iso kapodsuan. Montok di kapohyangan do ngabi.
Om mandadandad so de di katungagan di nangapatay. Om di kaposizon di pamagunan do mikot. Amen. Mantad no do penso di tonggungan ngawi do toko do papatihambus di kalaja di Kristus kano no pahambus do toko i kahisaban ngawi do toko do di Tuhan. Susimbano po do toko nga daun dagay nogi di kalaja no. Daun dagay nogi di kalaja ano. Minabos i Jesus, izono ilahan i katapatan o mikoposizon. Ay so isonguhun do kano mikod do ditama nga mamaza no dogo. Sumambayang toko montok di gugumompi ngawi di panon di sido, di Sancti Papa Francis, sa very bishop Father ngawi, do kano noda izyoho do kawakasan do gumompi tawavasi di panon ngawi, di nakahansan di gugumompi tawasi do diyoho. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Daun dagay nogi di kalaja no. Montok di Iglesia to bitua daw. Sumambayang toko montok di Gracia do makinongaw hobi atahang di oho di Jesus. Do it kaposizon do toko do tikit ta daw. Moy do zotoko nga kanunogi do mikot do ditama maza di sido. Kanono sumambayang do di Tuhan. Daun dagay nogi di kalaja no. Montok do sabiavi ibabay no it hamin ngavi. Pointanot diti kosohimban mi ti hombus kalamazan misa to bitwa. Ikopiuman kozo do nokoinsodu mantad di kotindapan di Kristus. Doi di oi karistia to bitwa. Sumambayang toko do kosompu toko no dawago. Miampai di mamamasi tobing ginavo do toko. Jesus Kristus. Doi di kalamazan do oi karistia to bitwa. Do toduk tadaw. Kanono sumambayang doi di Tuhan. Daun dagay nogi di kalaja no. Sumambayang toko montok di sumakit ngavi. Doit hamin pengusapan. Toy ko it damin. Ho hobi no ngavi i nakakanday do tuluo gizuk corona. Do hingasan no da di kinaingan izyoho. Om kawakas doy di kahansanan diyoho. Do kabuntungan selajul. Kanono sumambayang do di Tuhan. Daun dagay nogi di kalaja no. Idwuhan ko himoditi kano no makitampung di Sancti Maria tina datoko dos membayang montok datoko o montok di tipinokin sianan ngawi datoko kumadoy di kinaingan itama dotok kobin sianan miampai sumambayang Ave Maria no penuh kode gracia miampai diau ikiningan obitua ko itanga dosa bia bitondu obitua itu va di tinanu Jesus Sancti Maria tina dikiningan pakinsianay sikoy tutuhun ngawi momimidoso babay no om untuk jam kapatasan sa Amen. Oy ama, izyaw no, i nontodonon do sabya bikabo do kaposizon. Kaposizon di daun tinan om i daun sunduvan. Sumambayang sikoy do sabagi do i tanak nungabi. Kabagi na dadagay i titak no tagazo do kaposizon miampay di sontob aiso do kasibatan do mamiumon do kaposian di do id kaposizon diyo. Maza di Kristus Tuhan sa. Amen.
Azo ko na Tuhan kiningan, do sabi bibinangon, tu maza do kabosyan no, nakatoy mo zikoy di lo titakon sa diyaw. Tu vaditana kaladya do hongon ngawi do tinaw tuhon. Dumadima iti montok dagay di lo ti do kaposzon. Azo no so hinay di kiningan. Azo ko na Tuhan kiningan, do sabi bibinangon, tu maza do kabosyan no, nakatoy mo zikoy di hing anggur takon sa diyaw. Tuwa di guwas anggur kaladya do hongon ngawi do tinaw tuhon, dumadimay iti di tinumon do kasunduvanan sa. Azo no so hinay di kiningan. Imang sambayang oy tapinay ngavi, do kahubukan ko am diyazo ngavi. Otoy manodadi di kiningan, ita matabakas. Toy mono da di Tuhan ikahubukan doid hongonu, montok di kazan on kabuntugan di ngandaw, montok kawasyan do toko di kawasyan da sabi avi iglesia to bitwa daw. Oy kiningan, i maza di kopiahanan, koy mazan, antakan di ti kahubukan. Nakapamadadi dagay, do magi ngavi, do di iso huguan kiningan takabaskozo. Panak no, sumambayang sikoy, do tuno koy kot sikoy do mangiho di katapatan. Mamadadi sikoy no dadi, do dagay maza do lahan kaposizon kosudong. Maza di Kristus Tuhan za. Amen. I Tuhan miyampay Diyozo, Omyampai sunduvano, poin sabato o ginabong ngavi Diyozo. poin sabaton za iti ngawi doy di Tuhan. Kanumanak do kapanong katahwadan ngavi day Tuhan kiningan do toko. Kotunod otuhid no iti. Totoo tapot do katunod atuhid iti kaladya za, kapamasizan za. Do idsa biyabit timpo do mga zodiaw oy Tuhan, nga dititimpo po'y ngahib do sabyabi do mambantog pokozo bago diyaw. Ontok i Kristus i kahapasan za o nakapapak. Maza di kapahubukan di tinandaw. Novit isido i kahubukan nga bihid kuma doy katuhukan di katapatan di salib. O maza do papatak daw sandi doy diyaw montok kapamasizan za. Nakapapakito daw sandi do i padri, i altari, i tananak kambing biri-biri do kahubukan. Iti napogi, nahinguban miyampay kandasan do Paska. Patitikid tana, patitikid timpu do umunsikaw kozo id kazano. Ipo kuasa ngavi pa in surga, miyampay tinimungan ngavi doon tasab. Humazaw sa ngovian, di hozaw kapazano, au miho apupusan, do kabuntugan no, do maso mga zaw izyoho. Obitwa ituhan kiningan, do kokosaan nga wisurga. Tavan tana no pono do kabuntugan no, kazan idi takavaskozo. Azo isido imikod idingan di Tuhan, kazan idi takavaskozo. Oto tapot obitwa ko ay Tuhan, itavud do sabyabi ko bitwahan. Itinapogi, do dizono do obitwa, ititak ngabi, sumambayang sikoy, maza do papasondot, di spiritu no do ditingabi, miyaga bohobaw umatu. Moy do adadida itingabi, do mantok dagay. Di tinan, omza
di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpo dan iman putabuso isido. Nasaga ko zodo suminuang doid kaundasan daw. Minagano isido do lauti, minanak daw kapanang katahuadan ngavi. Pinangakib di, pinapatak di mo kikiiya ngavi daw mos bos. Anuo iti sabiabi ko, ang pangakan na diti. Tu itino, itinan ko. Ipatakon may montok Yesu. Idlahan mi agadi, untuk na po imakan bin susadap. Nano disido isasavan, insan po da minanak da kapanang katahwadan ngavi. Pinatak disido day di makikiiya ngavi daw, mos bos. Onuo iti sabiabi ko, ang panginom naman taditi. Tu itino isasavan di zako. Isa di batos kababago aiso ko pupuson, ipatungon may montok Diyosu, montok tagumo, montok di kapohyangan do songavi. May no iti doid kan daman dago. Ikatapatan tahom lati do katumbazahan. Papabal zikoy do kinapatazon no oy Tuhan, papatahang do kinatungagan no, gisom mikot kovago. Itinapogi, do masa zikoy mamalamay di kaandaman di kinapatazon kinutungagan daw. Patakon sa diyaw, oy Tuhan, ilo ti do kapasizon misusaban do kapamasusan. Manak do kapanang katahwadan ngavi, do nigitan sa kay diyaw. Do kapadan day dumbangano manampuan day diyaw. Ahudok ko zo izikoy do sumambayang. Do magi day tinanam sa di Kristus, timong skenada day iso, maza di Espiritu tabitua. Ando may Tuhan Eklesiano, pantangkop, patatangkop di pamagunan. Amabitan na sila dari kapanuan na tawad sa ngaday. Sungavian miyamba di Francis, Pope Dagay, John Bishop Dagay, sabi di Father Ngavi. Ano mo na kita pinangavi Dagay, inong ako da pidikan sa nandi katungagan. Sabi, inapatayad ko siya nanu. Tayo mo na ziyoho da dinabaw do vos no. Ko siya na Dagay sabi sumambayang sikoy, damiyambay di hahangay tabito Mary tinanik na ingan, Santo Joseph Salvador Sido, miyambay di apostol tong bitua, sabi sangti, inakapapon si ko diaw di po umpus di umulan ngavi. Kano sa kanadari ko bosyan, da dumati do sampi tumungkus ngavi da kapasisan slajul, ang mga zumambantok diaw, maza di tanak no, Jesus Christus. Maza disido, yampay disido, id disido, oy kiningan tama tawakas. Idi kapisan di Espiritu tabitua. Sabi abi kabantugan kapantangan nga diyaw no, montok so hihinaid, ay so kapupuson. Amen. Dahil di panudi mamasi noog, mazada kapangyaan pangkiningan, katama zikoy damabos. Tama sa iid surga, abituano ang ano, mikot ako pamalintano, hisab no oy man do itana, miagada inka no ido id surga. Tako dagay datadaw diti, olo ti sa tasasa nga daw. Pohyongo zikoy do hasa nga bidagay, miagadagay da popohyong di sontop mamuhasa humavan dagay. Kada zikoy obito doy koy bazatan, nga pagabaso zikoy no mantad tala. Pagabaso zikoy oy Tuhan sumambayang zikoy, do mantad patitikid talat. Katahuad no damanak da pibabasan id tadaw nga bidagay.
da masa di sakadai da kosyanu. Penggabaskan na dato mo imo da mantad doso. Pampoin tampasi mantad sa biyabi kasusahan ginavo. Da masa sikoy, poingandad di kahansanan no bituahan, di koy katan di mamamasiza. Jesus Christus. Tu ika pamalintan i kuasa ika buntugan no po nga diaw da babay no sahihinay. Oy Tuhan Jesus Kristus, iminobos di apostol nga binu. Pibabasan timponon ku Diyoso, pibabasan ku takon ku Diyoso. Kada intong day doso nga bidagay nga day di katumbazan di eklesia no. Katahuad no, do manak do sido da pibabasan pisan i katanudan miyampay hizabno. Imamamasi mamalinta montok so hihinaid ay so kapupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan, miyampay Diyoso tamoy mo. Miyampay sunduvan no. Ano, magitatak di tanda do pibabasan. Oy domba di kuningan, mangiduk ko di doso ngawi di pamagunan, ko siyanay dagay. Oy domba di kuningan, mangiduk ko di doso ngawi di pamagunan, ko siyanay dagay. Oy domba di kuningan, mangiduk ko di doso ngawi di pamagunan, onway sikoy do pibabasan. Intangay, i domba da kiningan, intangay isido. Imong idu di doso ngawi di pamagunan. Obituan no, i sontob oho da di makan min susodop di domba. Au sumipadan da patut ko da sumusut di tapo. Boson na po ibos, umingasan may kododobo. Izono, i guvas anggur isiozuno, ilan ngawi kadituhan. Isayno po i tumindoy idugo, izo idiaw, mumiwa datuwa tasapo. Haleluya. Ano sumambayang?
kanangay ko zono do pointindapo do ituhun ngabi no sumambayang sikoy oy Tuhan. Ombu ano no isido, ombu ano no i sontop non subanu miampay misterium ngabi doon surga. No dumapas mantad kalalahan no ngabi haid kuma doy kabaguvan do kapasuson. Maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Tapinay ko ngabi paguhui do sambayang balakat do pemapusan giba do duvo do kapayhan mantad gay dayti kumayso na po nga i campaign do manahwad da sa kakal po manjul-anjul do pabay na mantad po di puko 9 tay ko jam ko si jam taho nga pod do nga subab gisom jam ko taho nga pod do min susodop na di isay na pod Yesu ikibada timpo mikot ko no do dayho it hintun do paroki do manahwad sa sabab manahwad sa kapanak tay ko kapanampasi do vokon okon ko no po maza di sambayang tay ko tahuad to ko mega ko do balang-balang do mentok do vokon katapi iso olahan do to ko maza no do it kapanahwadan do za diti do kapanak to ko do kasukadungan kuma do vokon jadi manahwad sa manak do kapasizon kuma do vokon jadi kumaduvo na po nga miganda tadaw bay no na po nga i tadaw do tina Mother's Day kamay di jadi anangan sa do papabuso do pason kumasabi bitina kotabian konsikan tadaw do tina ahapon kuisyo do mingkakat ison tob i tina teko ibegelar do mama mingkakat ko de nomba ko no po mentok do balakat kumat Yesu oy kiningan i obing ginavo obinsianan sabagi do songuhun tina di tamoy mo manak do kapasizon kaganapan kuma di tanak daw tamoy mo kanagi do mintong do panambazangan no katihambos na da i balakat no kuma do tina ngavi anuay na isiho do kahidasan tamoy mo na da in kahidasan nagi tamoy mo na da ogonop teko anu dia ho i sambayang pokenuan dia ho anway na gida isiho do kabakasan do tikinta daw habinakozo do tumugubang do kapasizon do tikinta daw abakas apantod na da i katumbazahan dia ho kumade diaw tamoy mo na da do kano do papapanaw i kalaja di sontop di pinunuan no dia ho isikoy sabagi datanak kusay tandungavi kapanak sa Canada do kapamantangan di takavas kumadi ho pakinuan dagaiti masa di tanak no i Jesus Kristus Tuhan sa. Amen. Jadi insan po katabian konsikaan tadaw do tina. Jadi sumambayang toko mentok balakat. I Tuhan miampay Yesu. Miampay sunduvano. Abalakatan ko na nada kinaingan. Itama amitana di Espiritu tabitwa. Amen. Ugad no pabalon no iya baltabasi di Tuhan. Katuhuadan doy di kinaingan.